Welcome to MDTV show. Uyu munsi mfite akavlog gatoya nifuza kubasangiza. Nkaba ndi kumwe na Mama Tadji, umugore mwiza, mutoya kandi w'umuhanga. Mama Tadji rero twize kumutumira muri Foras, aratubwira ati umugore agomba kuba ari umushizi w'amanga, yikunda kandi akunda cyane abo mu rugo rwiwe. Yarasanze atuye Kitengela Nairobi, ariko uyu munsi akaba yagiye gutura muri Amerika asanze umuryango wiwe. Mama Tadji rero akaba ari umugore uca bugufi kandi uzi kubana, usabana, ugira urukundo. Yaherekejwe n'inshuti ziwe, baramubwira ati turagukunda cyane, twabanye neza. Biba biteye emotion, of course gutandukana ntabwo byoroha, ariko uzagira urugendo rwiza. Nuko bamusezeyemo kandi ntabwo byagarukiye aho ngaho, banamusengeye. Wow, byari ibintu byiza cyane. Baramusengera, batugira urugendo rwiza kandi aho ugiye hazaguhire. Kugira inshuti nziza rero ntako bisa, kubana neza n'abantu ni ingenzi, ni byiza cyane. Inshuti za Mama Tadji, be blessed, mwakoze neza, mwakoze ikintu cyiza cy'umugisha kandi icyo tubabwira rero no kugira ngo mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi mubane neza n'abantu bose. Amahoro. Be blessed. Ciao. Mama Tadji, tukaba tukubwiye ngo safe journey. We love you so much.